Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hei mga salafi, ang mga ngaran sa salafi, ada buku tantunian, mabuhay toyo sa surga, kaya surga na mala. Madu akan nurun obas kanubu nian. Tagiang kana surga na miyak aulad-ulad. Na pitiro Nabi, pitiro Rasulullah, pitiro Allah. Yang kana na naraka surga na penun. Na di kanubu ka penuh ko surga obas kanubu. Kailang ang kana kalau surga. Yang kaya kapaka surga, na aya mataurun na Allah. Kenapa ya bu? Wah, maka untol, nang aya mingaran sa salafi. Yang kaya mga tao, ama gagama, nasadin sa titwa pengedegun. Seko kitab, agu susun na, napian to na yung ngaranian saya. Yuto ang kuta, pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Aya jemaah, aya peka surga, aya matatagu kontol, aya salafus saleh. Nah, suat tigian su, sisi. Okay ta. Diyan kaya mga salapi, gisudi kan ditiron. Diyan kaya ayata na basta ada melengkas aging ayat na di ka di manulong ko agama na makasisilay ka. Makapanan ako tuwa. Tipsi para aging mga pagaritan ng mga salapi so kapanan ako to. Sira ni miyan ulo solo panan ako to. Ngayon no to. Nauman din ipagusay kira na ayat tindigiran. Sikata na siya naman mamakinig. Ayat tindigiran na pagkatiulin kon. So kariribatan. Kung mga tablig. Namya ka prong pakasir na guging ayat. Kaging ayat na yakatirola nas kanin ipakatiulin. Kung mga tao. So mga salapi na sirang kung ipakatiulin. Antas siran mga day. Kagagiran makatiulin na tawa ay. Naging nakatiroya wala. Na maklig sulangit ago sulupa. Ubay ni masupak. Di keparo, di mapunggulaw la, di patot, di kewajib. Ubas kay makatiulin ko betad umariribat. Kata ayat. Katir wala askanya ni pakatiulin ko betad umariribat. Ay bu pakai sasangan rakatan wala nasudi katiroa ko mga tao si kukala wala kadato wala kaptiro ko la ilaha illallah. Nani katiro asano mga tao si kukalima la ilaha illallah. Madung ko puso iran. Nakatan. Promise na nun la. Promise ha. Promise wala askanya ni pakatiulin ko kadedidigan ko pesya katawan. Tik-tik sunwan la sa tigin na dingka keturo so tao kabaya ka. Dingka mapakatiulin so kabaya ka apakatiulin na. Naging mga pagaritan ng mga salapi na dasa ka tao kirambu abadi usayan yan na sirang ni pakatiulin ko mga tao. Subhanallah. Naging mga salapi na malangiran ko betuan sa kader. Ayaw siyaniran ko kader na kader na tigiran so kader ugay na inukabigan sa mapiapamikiran. Mapialawas beger ka anak adikam be susuan ka. Subhanallah. Nah so mga tablig na yatingiran na doa. Subhanallah. Ukabaya ka so kabaya ka. Napang niya nga si ikwal. Na si sa mga salapian yatingiran ino ka mabeger ino kabigan sa mapiawangan mapiapamikiran ka. Sadya kabaya ka ngiding gulo da. So kapan ako tuan na tano din ko kapan ako tuan na. Era ko ng mga tablig na sa kabaya ka napang niya nga wala. Dito diniwa katawan asikreto ang mga tablig. Diniwa katawan amalo mga tablig. Subuong tablig man tahajud, napakapunahajud. Kapag kaguro akong wala, ya Allah naturo nga mga tawaya, ya Allah napakatanura nga mga tawaya, ya Allah napakatuli na nga mga tawaya. Dito sabab, kailan nga di imrarad. Pag kailan ka, di imrarad ka kagi, dakap na yung mga 3 days. Maka 3 days ka, naro ka pa kailan sa mata, apong ka. Roka pa ka nagsa pungungoy. Sa lo ka gawi, ayabi pungungoy niya nagipagta. Mga day sumiyagad rin ni da. Da. Ayad na toos tande sa darkas sagad dang kamanggulula nagyang na nakapakatiuli na niyo mga tao. Ino nga pan mampanganis ikwala ka terima ka at takadiruto wala. Agi mo to akadididugin. Iman to nakagita kadirulan na rin kapun niya. Nasabab sa da sinunonyusan. Sabab sa daaban yun naman lang, baya kap keilin o kader na panganin. Yung tak kadra o tawa madididiga. Nayar ko ng mga tablig na. Subhanallah. Ang guru ko si ikwala. Nayar kiron na. Ipesek sa social media. Mautan na diferensya. Langit lupa. Mga titambiting ano. Sa kautu na sa mga tablig na siya kano sa ampas o lupa. So mga tablig na umang gawin na punguro ko nirang wala sa pagtaw. Ya Allah naturo nga pagtaw. Ya Allah naging siringan na kan adarwa ka. Yang siringan na kan adrag na turuan ka.
Yung udulan niyo da na maklid so langit agus so lupa o so betad utaw na maalin kasanggulala na sa wasyat da sa syarat ayabu wasyat na naman kadatang kada wasyat kalu aya pitir wala na kalu hey Musa at wala pangusya tingaso Firaun sa mga lilinan na kakalo ay burkwasya na kalo nair ko doon na astajib lakum pang ni kanurangan nga ebgayakar ka na niya ko niyo so kami din to so taman sa dingin isabot ng pagarya aging kalo agwe manan niya natangkad qala rabbukum ud'uni astajib lakum pitirukad na niwan dua kano pangani kano katarimang sudawat di kande wati ko mga tawad daon sudua na aya buat ya mana wala na kalo at bati ang akong takya dulu nung Musa si Firaun kaya tiron wala kaya instruction niron wala kaya pitir walo na kalo subhanallah sibutin na imana kalo Joge ya, ayabu akatan tuan no dakwat na may bibidun sa doa nas darkano ya, wallahi rasyang wasapa ka darkano, kau sisir kano na managdin ko mga wasyete, aging emanan niya na doa, na so mga tablig na ekspresyon nila, makambila kong tado ka tao na pagpada kaming kakuduan kau, hapi anisirin mga pamila ka, pagpada kaming kakuduan kau, subhanallah darkano ya man nagsapi sumya kaysa subhanallah doang kanonin na tiblikin wa kay ang ano makaswa magagama pero salape sumiyog sa tablig ka koreksyon kon wow kagi ko makasun sa tablig na iniguro okay sa miya ba sa alungan ituloy na ginonin madididig ako bisari si Maulana Mariga isa amal aulama sa ano tabato naipturuan so ginanian madididig ako bisari Selim Mansur at tagagingan na atag sa Malabang niya kapagunuta kami sa 3 days ipturuan so ginanian madididig ako bisari subhanallah Alim Mansur Maulana Mariga Maulana Kahar ipturuan so ginanian madididig ako bisari Alim Ismail Saumay muntakya pangusyati Alim Ismail Saumay sa Malabang na ayawa siya na tina aya katawang ko mga tablig na pumamateng sira nakagitiging masala ka mapakaunod tawiran sa 3 days kami at taglawiran nasa kang basta tiging ni beteng so kena bagatosan kang gibuan asalapi amya tablig na daun din makaraw mawa ko uriano kaya tablig agu debu maka koreksyon kas kanya ni kiat yang koreksyonan aginawa niya tablig ke mama nakarang nakamano pa ma patiron ka ad na porsentong kay Maulana Faisal sa katao subhanallah. Oke, miyakap lagi di ganun sa grado. Banga kalilipat ya, sadin sa kalay edi dito na kalayan experience. Miyakap lagi di ganun sa grado. Na sadin sa kalay edi o tao, na dingon mo to kikawa, o kaya kalay siya buto. Ana, ubang kaya sangka? Ubang kaya sangka, subhanallah. Ubang kaya sangka, kapanan ako to kagupo nakasangka, makapalagi di kano August tau sagrado no malas kanian idid na dingon to kikawa agiang kuto akal aya ni idid ka oskanian na masanggilan na uman gawi na anak keresibi na tawfik na away manan yan na 50 ragu na kaya pagagama ini po ngo kaya pakagraduate na ini po sa kaya pakagraduate na miya kapag into sa 30 ragu na uman gawi na natawfik ya nabar kau to sumya gede yung tataw pick up sigid no da subhanallah sabutan ni mayo sabutan ni mayo makapalagi di kanu agus sugra makapalagi di kanu sagrado agus tao
na soketinien ko dunia adinya dikanggel buka ko agama na uman gawin na sumagedun at taufik subhanallah taufik ilham makapupuun si Allah subhanahu wa ta'ala na dingkaw nuto ke kawa na ubang atero ak kawa ka awadlahi kau tero ang ak kawa ka nuto na pananakot ka biasa tan nabupasi mantamano ay dapati balasangan wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا لا. من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح سلفي وسلفك. السلف الصالح الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى، الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد الصحابة يقاس بالصحابة، فمن سار على نهج الصحابة فهو من السلف الصالح، ومن خالف نهج الصحابة فليس من السلف الصالح. ولذلك سادات التابعين من السلف الصالح لأنهم ساروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة من السلف الصالح لأنهم ساروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل صحابي من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم سلف لنا، سلف صالح. ثم من جاء بعد الصحابة نزنهم بالصحابة رضوان الله عليهم، فمن كان على نهج الصحابة فهو من السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن خالف نهج الصحابة فليس من السلف الصالح وإن كان من في الأزمان المتقدمة. فهذا ضابط مهم جدا يضبط لنا السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهل قول أنا سلفي قول صحيح؟ قول أنا سلفي اعتزاء إلى السلف وانتساب إلى السلف، والانتساب إلى السلف شرف، والانتساب إلى السلف فخر، بس بشرط الصدق. فكون الإنسان ينتسب إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم في دينه هذا شرف ما بعده شرف، لأنه ينتسب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لابد من مراعاة أمرين: عدم تزكية النفس والصدق في الاتباع، حتى يكون الإنسان يعني يصدق فعله قوله فيقول أنا سلفي. وهذا الذي عليه أئمة الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر يعني أنه ليس على الإنسان عيب أن يعتزي إلى السلف. أئمتنا مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ذكروا أن الانتساب للسلف أمر يعني طيب محمود. بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يذكر أنه واجب يعني من جهة الاتباع، من جهة الاتباع. فقول الإنسان أنا سلفي عند يعني اختلاط الأمور حتى يتميز عن غيره، هذا أمر مطلوب. لأنك إذا قلت أنا مسلم فالتكفير يقول أنا مسلم، والإخواني يقول أنا مسلم، والسروري يقول أنا مسلم، والجهمي يقول أنا مسلم، فأنت تقول أنا سلفي، يعني أنا لا أتبع كل هذه النحل، أنا أتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا على عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayan pakisasi na doktor kepian ninyo kami makarayak anto na ipumbetuan sa asaira sufi agu anto na so mga salafi agu anto na so mga wahabi. Sa mga asaira
Dan gitu gina sa grupo apa man siran ito tumugangaran ko Abul Hasan Al-Ash'ari. So Abul Hasan Al-Ash'ari na ay kinibutan nun na siya ko rago na siya ko hijra apa man 270 miatain o sabain. Ay man na may po so mga sahaba, may po so mga tabiin, may po so mga atba'at tabiin, apay sa mga atba'at tabiin na ikadadlanon na may po kasi ito ko pa na al-qarn al-thalith na nasa kita Abul Hasan Al-Ash'ari para katukon ni wantas kaniyan na aya pagbagan na iakidan niya na Mu'tazila. Ino to Mu'tazila na aya kaya sa kaniyan na sokya ni buwatan na sokya pamanang kaito na miyawabat so ama yan na pure na so ina iyan na miya pangarumayaki niya pamana al-Jubai na al-Jubai nagitu Imam Mu'tazila si sa Baghdad na so kaya bulu kaya pagalayan na siya ni Abul Hasan Al-Ash'ari na si pagala sa kimot al-Jubai Mu'tazila na mimbulu ya siya ni Abul Hasan na aya ilmu iyan na ilmu Mu'tazila tama sa di mamakulo na Mu'tazila sekalian tama sa mimbulu ya ulama na aya mana ulama apa man Mu'tazila sa Baghdad na so Abul Hasan Al-Ash'ari tama sa kaya kumagad mo patagyan mo tamya pagmamayan na aya biyenin na mufti si ko paman nakapitan Mu'tazila na so Abul Hasan Al-Ash'ari na mimbulu so Abul Hasan Al-Ash'ari ay lumalangap na Mu'tazila sekalian ni mufti yung mga Mu'tazila sa Baghdad. Ugay, kasada mo tayo mati, kaya wapatagyan mo karon may inayan, at kaya sabihin yan, na inilah naman wallah, sa paman na tigil na giya, kaya nga Mu'tazila na ribot, ay kasupak na ikukuan. Kaya kung na nagususun na, ini pagawa, ay nagyong tuwa, Mu'tazila. Na members kaniyan sa kapitian apagantan o ahlu sunnah gusto Mu'tazila nagiti kay pamanang utwa inbulan niya nasinya no tokin wa ko akili kullabi kadna ulama sa oras ngaran na kullabi na pamana kaya na uwiliya sa sabugi ko mga sifat Allah na ayat kaya patano Abul Hasan itu tidak ada sakit Abul Hasan Al-Ash'ari natu pakai memturuso kullabi kayaknya kaya patano tuwa kopit Ugay na so Abul Hasan Al-Ash'ari na kagya bumibulu so umur yan na ayak kaya petanian na madhab si ku akidah na so akidah to Imam Ahmad na so Imam Ahmad na sikanin Imam Ahli Sunnah samsa uras na wid na miyawapan kus danyan rota so Imam Ahmad na ayak kaya petan o paman Abul Hasan Al-Ash'ari na so akidah Imam Ahmad dan itu akidah Ahli Sunnah Jamaah na member sekalian sa dua kitab yang untuk al-Ibana Abu yang untuk makalat al-Islami na yang untuk dua kitab na langon niya ng pamana simbol soal ng mga kompeten gitu siya kini Abul Hasan Al-Ash'ari na yang mga asairay man to na pamana matutusa sila sa kapag inaray-rayran ng kakanabuto o akido Abul Hasan Al-Ash'ari nga akidiran naman to ini pagawa yan kaso Abul Hasan Al-Ash'ari na si miyawapat siko o Ahlu Sunnah wal Jamaah pingiraw so paman na sabugi kung mga ulama sa Pilipinas pindirataan na kitab na paman na ay mga tururo na sumimata o paman na sumuko mga kitab paman ada mga kitab ini suratiran sa mga ulama o sumini suratiran na kitab na di gano mga pudma kamadar sa ulama sumiratro na ayat kadar lang umiamanurat na tiyang tuwiran na giyong kitab na ayat sumirato na sa Abul Hasan Al-Ash'ari sa mga kitab na nagyan na pangiro kaya dirata na di na namin ipangantangan kenabaan na kinuha nila na kitab kagisar bukan na pisimbagiran kaya mana niyan na siya ki ini Abul Hasan Al-Ash'ari na angyas kanin sa may akide man tuwa Ash'ari ayay man tuwa paman na pato tayo tugiran o di kulla binagyon ar-Raziyun kaya man tuwa man natutundog nila na akide paman na ar-Razi sa mga tatapsirian na kuwan natapsirian kini ar-Razi nah siya kini ar-Razi na siya kupaman na kipindalin ukuran na gususun na piyakadayan kaaya kapitian ukuran na gususun na siya mga sifat wallah na langong kapangantok na gulangon kapanarba
So tigin so makapantag si mga sifat wallah na digem pakai buatan si kuasi Quran Abu Sunnah kaso Quran Abu Sunnah nakapanganto ko kapanarba aya tigin na mabudra pamana dalil lagi nga iya pemikiran aya mana ni aki aya kaya pamanar kekinya razi na sumia li wallah sifatnya sa Quran na pemikiran naga upo ka kure uwo akal ka na aya kure kaso akal ka na ribet na so Quran na aya ka tulusan ng mga ulama na miya karanian na buka kakapiri kahit na piya kada ka na so Quran gitu pamana sa mga syair man na dua kauliran ay Allah anda so Allah na dua kauliran na kan ko dua kaul na di sinta naman isa sa pudi tama sa kakapir na sa bagigiran dan tidak Rasulullah na fi kulli makan na kung nandar pa na nudun Allah sa bagini ko mga asari so sa bagigiran katira na di Rasulullah na dadar pa di ka taon ko da sa langit da sa kwa da ba nendar pa nangana na dua madhabiran langwan no ko man na pitu-pitan ng mga asari man to asira sa mga raziyun sa mga kullabiyun na da bera pik-pik ya baysa basira ng nesesa ada batan lagi ahlu sunnah ada tanu susu pakasih akidah so mga asaira na nakuan kasu akidah ini na mana isa asaira sala ko lagi tu pamana lagi mo to pamana kitab sirena ko pamana ki anu ya Allah sa pamana sallallahu na annam bala barukan yan na ini tafsir dosa bagi ko mga asaira na tira na aya mapipikir sa ngambala barukan na bagro Ibusa bagi mga asaira di kaya mapipikir sa nalimo Naging mo ta dua grupo na po kakapir na sa bagay. Ay mana niyan na dream sa din naging po ng mga asaira na disidan masa sa masatin nakwa. Ay kupit na na so kupit ko Rasulullah na gusupit ko Allah sifatnya na ino pinang epipot ko Allah sa ginawa niya kapatok ko. Ino pang pipot ko Rasulullah kapatok si Allah. Di ka dupa usa lagi mo tuwa pamikiran ka. Giyan pa lagi ang mga sufi kana na sufi ako asaira na digid ng mga pula. Nakalilid na sufi na aya akidah niyan nga asari. Nakalilid mo asari na aya kasimbo ni nakasimbo sufi. Na paman na para makaraya gregano kapaman na berbagai dini sabut-sabut mga sipatagi ng mga sufi na aya kitu siukiran na aya kasimberan sa masjid na kambede kasayaw lagi dugi ka bubro. Nagina ni ko paman nakatagumbo sa solda masjid nagina ni mga natusiran pada mga tusiran na mas malaki na simbol asisiran manasbih ko kubo sekhiran na disug masjid sisiran pugatap si mga kubo mga sekh na napamanaro siran di eronir na simbol Allah gina ni mga natusiran gibanang ta salafi na emana salaf na sumiyawna na ayam-yangaw na sumanga sahabat so mga sahabat gitu so ahlu sunnah itu bilang na salaf umira ko sa na salafi ako na kanabe mana na bertiga sa na sahabi ako di ay mana ta kaya giro nga salafi ako na ayat titin dengan na soten ko mga sahabat gitu surko ahlu sunnah jamaah ako kaya po man adres ako mga ulama asaira mo to tira umira ka salafi ako na miya kapamugod ka ay pito ko na sahabat ko di ay mana kaya giro nga salafi ako na ayat pitin ka na so akidaw mga sahabat kenapa mana niya tiang na sahabat ko mambu di ribatul pamana kaya ito sabut si bahasa Arab dia panagi mo Wahabi na kanabatan na ngaran kanabatan ngaran na gyang na Wahabi ayaw mo kaya buti tanong sa Wahabi na siya gini Muhammad ibn Abdul Wahab ayam ini pagpudok padok sa naging mga dato sa Saudi siko kaya pakatin ko syariah kaya pakatin ko apa man akidah ahlu sunnah wal jamaah na siya gina na Muhammad ibn Abdul Wahab at-Tamimi na aya biyati ya na mala kitab na kitabu Ibn Taymiyah wa Ibn Al-Qayyim aya mana niya na pendiskan niya ko ulama ahlu sunnah wal jamaah na aya ngaran na Muhammad ibn Abdul Wahab at-Tamimi upama kasagtan na isumpatan wa ngaran tan si kaya sabi yung ulama na Muhammadiyun iso na Tamimiyun kenapa tan Wahabiyun kenapa niya ngaran sa Wahab ngaran no ama yan giyan na Wahabi na ayat ngaran san na so grupo yakini Abdul Wahab ibn Rustum ambiyaw na adisi Muhammad ibn Abdul Wahab sa ambiya kala bidugatos
Ragul. Nah siya kini Abdul Wahab Ibn Rustum na pagsagiya kaya mga Khawarij, kaya mga ISIS manto, malagi-lagi tira sa kuha na pagkakapir nila sa mga Muslim, na pagpumuno nila sa mga Muslim. Na piyamuno yakin ni Abdul Wahab Ibn Rustum sa mga Muslim sa Jazairah sa Maghrib, na miya karata-rata sa mga niyan sa mga Muslim sa Maghrib. Na so kaya bago na yakin ni Muhammad Ibn Abdul Wahab ku akidat ahli sunnah, na ini betul-betul ng mga Asy'ariyah, ini betul-betul ng mga Syiah gini Wahabi. Kapara pamana masa na itan ogi unta marata ngana mungkin na sekitar na kenabatan ng mga Wahabi serta sa mga salaf serta sa Ahlus Sunnah wal Jamaah.